Objasnit ću kako se dodaje još neki mail koji će moći da proverava vašu Google analitiku. U ovom primjeru objašnjavam Google Analytics u kome je srpski jezik podešen za pregled. Dakle, ulogujte se na svoj Google Analytics i od ova 4 gore idete na administrator i dobijete ovako nešto. U ovoj trećoj koloni pogledajte upravljanje korisnicima, idete na to i ovde dodate mail čoveka ko treba da se uloguje na analitiku i da vidi vaše posete sajtu i ponašanje korisnika na sajtu. Mail, recimo site.com, upišete znači njegov mail, čekirate ovo kako bi on dobio obaveštenje da može da se uloguje i ovde u padajućem, ako imate poverenje u njega, najbolje da iščekirate sva 4 i idete na dodaj i to je to.